Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala abdihi ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve tabi'ihim ecmain. Rabbimiz Allah Teala her barşalarımızga da keng rizq, hayırlı bilim, her bir meşakkatten çıkı yolu nasip etseydi inşallah. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabelerine qarata qısırıqlaular küçegeç, bilgileyinde akıllı jitekşi, özüne yergen kişilerine korkunuş astına koymaz. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en akıllı jitekşiydi. Hem şu sebeple Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri bilen yaşırın uçraşa başladı. Hem o uçraşular Safa kalkılığında urnaşkan El-Arkam ibn Ebil-Arkam degen sahabenin üyünde uteydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine Kur'an'ı okudu, dinin farzların üretti, gamel gıybadetke üretti, ahlakların yukarı kıldı. Hem şu vakitlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Kahf suresi ine. Bilubişe Kahf suresinde 3 vakıga tasvirlana. Şunun birincisi ol mağaraya kaçkan yigitler. Bunda Allah Teala aytırсынга kineye bilen kürsete. Şu yigitlerinin нәрсе эшләгәнлекләрен Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e şuşu kilip tuğan meşakkatten çıgı yolu itip kürsete. Allah subhanahu wa ta'ala tasvirli. Şuşu yigitler, imanlı kişiler, imanlı yigitler var idi bir jirlikte. Hem aların halkı kirisinçe kafir halk idi. Hem şu balalarını, şuşu yigitlerini kısırıklay başlagaç, ol yigitler Allah Teala tarafından inde Allah'ın rahmeti itip kursetilip, onlar inde tavuk koğuşuna yaşırındılar, hem inde anda 309 yıl kalabildiler, deyip eytiler. Hem inde bu Allah subhanahu wa ta'ala işare kıldı, mine şuşula itip, kafir jirinden, kısırıklau bulgan jirden, kaçırga ruhsat etiler. İkinci vakıga, ol da olsa Musa aleyhisselam bilen Hıdır. Alar arasında bulgan vakıgalar. Bilubişe, Musa aleyhisselam'a Allah Teala andan da ilimlere kişi var ikenligini bildirdi. Hem inde Musa aleyhisselam anın bilen uçraştı, Hıdır bilen hem inde tegeseyde sen benim bilen de sabır etip kine mena yerip yürüyelmezsin şol diye. Yani ilim alır için. Musa inde ugetli turgaç min sabır bularman dep sözler bergeç, alar inde yolga gittiler, yolga şap gittiler. Hem bunda 3 vakıga bular. Birincisi bir yılga arkalı şığırga kerek idi. Alar şuşu yılgada fakirler inde özlerin kesipleri, alar inde küme bilen kişilerini tigi yakka şığaralar idi, ar yakka. Hem Hıdır inde şığıp jitkende kümeni tişe, ziyan sala, gayip yası. Musa aleyhisselam aptırı nişlepsin diye şuşlaytıp kurayete kişilerin kesibi bulgan eybirge de ziyan saldın diye. Tegisi iptaş ettin bit min sana diye, sen sabır iti almazsın benim bilen diye. Musa aleyhisselam gafutuna eğer de diye tağın min sabır itmişe nerseler söyle başlasam diye beni iptaş etme diye. İkinci vakıga bulay. Bir bala oynap yatkan bir balanı kurarlar da Hıdır tigini berip ötüre. Hem inde Musa aleyhisselam bilgileyinde aptıray. Nişiksin diye şista bulgan canını ötürdünsün diye. Tegisi ettin bit min sana sen benim bilen birge sabır bula almazsın diye. Musa aleyhisselam'ın bitta ilim alası kildi. Çünkü ilimliler gine Allah Teala'nın en süyüklü kulları bula. İlimi bilen gamel kılışılar bilgili. Hem inde ol tağı da eyte söz bire min diye buten sana karata karşı çıksam sen beni diye iptaş etme diye. Hem inde üçüncü bir vakıga bir avulga kireler. Şuşu avulda inde alar rizık soruyorlar. Alarga bir kim yaktı şırayı kursetmeyi. Hem şuşu avulda nindidir bir avurga turgan bir divar var idi. Hem şuşlar Musa aleyhisselam bilen anın iptaşı anı nıgıttılar. Hem Musa aleyhisselam tilesen diye sen şuşunun için hizmet hakkı alır edin diye. Tegisi mine bu bizim arabız diye. Yani bizim ayırmabız diye. Hazır min sana iplep dürüst etip anlatırmın diye bütün bulgan eybirlerini. Birincisi ol tegi küme, ol fakirlerin kümesi şınlap da diye. Alar anın bilen kesip kılarlar. Alar anı bilen akşa işliler. Hem şuşu jirde bir zalim bir patşa var diye, ol bütün kişilerin kümelerini jiyip aladı. Hem Hıdır buna şuşuna Allah'ın rahmeti bilen, Allah Teala'nın merhameti hem şiksiz bilimi bilen, ol şuşuna kümege ziyan sala. Ol işlerlik bula, elbette onu yomap koyalar, hem indi ol alga tabada ol kesip itir için mine degen çıganak bula. Lakin
инде шушы залим булган җитәкче алардан аны тартып ала алмый. Бу Аллаһ Тәгаләнең бер хикмәте. Икенче вакыйга, монда инде шушы бала бик нык тәртипсез булып үсә иде, аның әти-әнисе мөэминнәр иде. Һәм инде менә шу үсеп, ниндидер бер гөнаһлар эшли башлаганчы, ул аны менә шушындай чара күрде аңа каршы. Бала да иманлы булып үтеп китә, чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям бит инде әйтә, һәрбер бала иманлы туа, аннан гына әти-әнисе аннан яисә насара, яисә мәҗүси, яисә яһуди тәрбияли ди. Yani бәлигатькә кадәр вакытта бөтенесендә белүебезчә, бөтен балаларда, бөтен сабый балаларда алар мөэмин була. Һәм инде өченчесе, теге дивар. Аның астында хазина бар ди. Ул хазина ике ятим малайныкы ди. Аларның әтиләре бик нык изге кеше иде ди. Һәм инде шушы дивар алып китеп, шушы балаларның ятим малын башкалар яулап алмасын өчен менә шушы эшне эшләде ди. Вакыты җиткәч ул ачылыр ди, һәм инде алар үскәч шушы аталарынан калган шушы хазина белән алар кулланырлар ди. Менә бу кыйссаларны Аллаһ Тәгалә безгә күрсәтте. Ни өчен? Вакыйгалар тышкы як буенча гына вакыйгаларга бәя биреп булмый. Беренче карашка менә шу Хидр эшләгән эшләрнең бөтенесе дә безнең акылыбызга сыйып бетми. Ләкин анда бөек бер хикмәт бар. Шуның кебек үк менә шушы Аллаһ Субханаһу Тәгалә күрсәтә. Мөселманнар да менә шушы вакытта Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең инде дәгъватының 5нче пәйгамбәрлек елында алар зәгыйф иделәр. Ләкин иртәме соңмы якын арада булырга да мөмкин, хәлләр тиз генә үзгәрәчәк. Һәм инде мөселманнар төп кешеләргә әйләнәчәк дип әйтик. Менә шушы алар инде шушы кануннарны үзләре инде кешеләргә өйрәтәчәкләр. Ягъни аларның көчсезлектән кире көч алачаклар һәм аларга Аллаһ Тәгалә гыйззәт бирәчәк. Бу шушындый бер күрсәтмә иде Аллаһ Раббыбыз тарафыннан бирелгән. Өченче вакыйга бу сурәдә Зулкарнайн турында сөйләнелә. Ничек итеп Зулкарнайн йөргән җирдән кешеләргә ярдәм иткән, залимнардан үч алган, мөэминнәргә ярдәм иткән, ничек итеп бер кавымга килә, Яъҗуҗ һәм Маъҗуҗдан алар зарлангач, ул алар арасында дивар куя, шушы тимердән һәм инде бакырдан. Моның инде хикмәте шулдыр. Җирне Аллаһ Тәгалә кемгә теләсә шуңа бирә. Һәм бу дөньяда да, ахирәттә дә уңышка ирешеп була, фақат мөэмин мөселман булсаң гына, гадел патша булсаң гына. Һәм инде менә шушындай Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән зур бер белем һәм инде шушы мәшәкатьтән чыгу юлы бар иде. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям инде аңлый, шушы димәк мөселманнарны кысырыклаган җирдән шушы сахабаларны китергә рөхсәт бирә ала. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям яхшы белә, Эфиопиядә анда була бер җитәкче. Аны Нәҗҗаши дип әйтәләр. Булай караганда инде урыс чыганакларында Негус дип әйтелә. Негус ул титул, ягъни патша дигән атама. Аның исеме Асхама булган дип әйтәләр. Һәм ул христиан була, Насара динендә була, һәм инде ул бик нык гадел була. Аның җирендә беркемгә карата да зулым кылынмый. Ул гадел була, тақва була, Аллаһ Тәгаләдән курка торган була. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям беренче мөселманнарга шушы җиргә күчеп китергә рөхсәт итә. Бу бөтенесе дә безнең календар белән караганда, гадәти календар белән караганда, бу бөтенесе дә 615 елны була. Ай календары белән караганда айы Раҗаб айы була. Беренче мөселманнар анда инде 16 ират, 2 хатын-кыз булган дип әйтәләр, Эфиопиягә инде күченеп китәләр. Бу инде беренче кылынган хиҗрәт була Аллаһ юлында. Һәм шушылар арасында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллямның якын кешеләре бар иде. Ул үзенең кияве була инде Госман ибн Гаффан радиллаһу анһу, һәм аның хатыны, ягъни инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллямның кызы. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям алар турында әйтте, алар дие пәйгамбәрләрдән соң Аллаһ юлында беренче күчкән гаилә дип инде, ягъни гаиләсе белән Аллаһ юлында диннәрен саклап беренче күчеп китүчеләр дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям аларның инде шушы фазилатын әйтеп калдыра. Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да ныклы иман, тәүфыйк, һидаят, истиқамәтләрен бирсен, ике дөнья бәхетләренә ирешергә насыйп итсен.